ану кака манам де ану кака де отчество туда палера Аркадий Ивановичем не только кугузаж семен, но арален туда шкежен ала шоч жгаят, ала в общем туда четко го энертыше жилин, до того чет чаманен, то что момышта почкашат, момышташат, в общем туда нерген и осал мутат чонген го, потому что ала даже прямо туда наш кугез жгали, вот ала бата жгаят кучен олчак, ала шужар жгаят, ала му жгаят, моркштилмыш лодымат, ире вот Аркадий Иванович толеш тудын тудлан кӧрак может Аркадий Ивановичат тыгай мошко, тудын тыгай резкий жилин огыл, латвичий туныктен гын, мемнан изиш-шамычын ушышко кодын, ме вет 6 классыште вообще кугу лин у нас, а 11 классым пытармеке еще больше пален у нас Аркадий Иванович, бара кайш, бара меят моркышко толыннан де, чот авада тоже пеш кугу надыржы улы Аркадий Ивановичын тыгай илишышкы не талатмыжы, жита залапшыма, вот эре пырля, эре муж. И мен шонмаштали Аркадий Иванович, ану бакаран лимын возымы починаматшат улы, наверное. Может, туда ану какадеме пырля ушымылан кӧра тудын йӧратымашыже натуральный. Почела лучше чыла шке кӧргӧ чон гыч лекше, потому что тудын ӱдырамашыже терпин огыл, мый палем. Они тебе глазки намеревали. Ты моя любимая. Чыла туда ватыж гочын тиде шижмашым пуэн вет, точно? Ану кака лимеш полуголтыса тоже. Тетя Аня же